single buniko ke mami bo rongo no lube muni ke mami masu na ba binakan kumuni chi suna ibo mbula tale indina en dombonga amen chi sutura haleluya baso so wana kalo yo lebe ko taka samu blasta kana den turang kere men dan misumutale komanda tokoro takatal tiko na bikin tabaki sa mga tiko bikenda na bole bunya tamay na mataka binaka ni kuwa ya da binaka ya tali ni ngoni turang o Jesu Kristo bikimni na semara tiko may na Ustream na single ni kuwa kim bakang bula tali tiko ani na National Gymnasium ni Suba na da binaka ya tali ni ngoni turang o Jesu at tiguro talaga na mataka ni kuwa na lotu ni English service sa may dapat tiko ani rasugot tiko ni Manidiwa nangay tiga butungo na tini na nonto lotu na kanababiti ya ni takatiko ni na buke kenda batati ko na kaluwe na kena wasay ya ba usibi na kena bulidi tiko na nona boss da ngole masar ndo tiki na bulidi na wakaru chin kandua chin kawalu rosol kandua okay na tiki na bulidi kena babalangi rua tolu therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul and bind them as a sign on your hands and they shall be as frontlets between your eyes. You shall teach them to your children, speaking of them as you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates, that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give to them, like the days of heaven above the earth. Kenwabiti rotolu, yamoni maro na nongo bosongo na lomamuni, kenelomuni. Kabauda may baka takil kila na linga muni. Kamesaka na uku na malio ni matamuni. Ya muni baka bulida beir na lubi muni. Kanda ubosta kani kemni sati ko na muni bali. Kemni sala ko buli talanga na sala. Kani kemni sala ki koto. Kemni sandure da ke talanga. Muni bola talanga na nduri songa no muni bali. Kena songa no muni mata-mata ni korro. Melebu kina no muni singa. Kena non singa na lubi muni. Ena bono sambu muli kina ko choba beir no muni ngase. Me sule beira. Mebakana singa bak lo malangi e bura-bura. Baso wana kaluwa na singa lebi nakani kuwa. Au baka mbote ni ndua na yabu nimbula tikuna tikuna kaluwa na Australia ang mendaba muria. Wasa tikuna singa lebi na matakani kuwa berto na English service. Ndua na turanga o ndo mawili kabali na ono ibola. Mbata ke ndo bola talanga lebi na kambalata na Kingdom. Ya Dr. Bill Winston. Ya tuno ko ya pilot ni Air Force ni America. Madam na sa bichi ko na kalu sa biutan na kada ka sa sale tugun na tugun tuno ko andon ngona bala na kerabi bal tok na kalu biutan ko kada ka so mi binaka mi sale kada ka bakay tal tuno kero tiga mo biuti ni $8 chigona na rombank. When we started off our ministry, and I went on full time. Tulungan ko yan. Doon ka nakakero tiga muna. Vangar daka nene nungu nerdin balik ro vangar daka singa nindon na daka. Sa kay kanga daka nungu nerdin balik, tukun ngabi ko nakalo, don't look for a job. You make a job. Sa kay tiga mo kay balik, libo na kaya pasanga, wabiya na maramango na daka sana sa tiga mukid. Kaya doon ka nakanto daka nungu nerdin balik. Nabi kon na kede ngani robalen tingin di voltam. Tuno ko andolo ban balbo at tingin di voltam. Olo ko bel sil tingin di voltam. Andolo ban ko na fridge ka kambingan tingin di voltam. So ko na fridge tingin di voltam. Tuno ko na ka kede ngay buke kero tingin na mbulan ero sama ito sa ministry. Ya stra na ka tingin na kalu. Yo tiko ibalo bi renga mo tingin di voltam. If you're worried, you look at something the word of God speaks to you. Ya beir na Israeli, isa nga beir na voltam. What can go? We have access to the Bible. To the Israelites, they don't have that accessibility that we have now. We ruangan na tamata tambuyan iti ko beir na voltam. Kung betele mo ati ko beir ko na tui. Ngono sa mermandang akin na tui sa tukun na kalobir na Israel. Menagay indo na kena ko ni bolongo me tiko ba na tui me da wili ka tiko na bisinga meron ni kilati ko gina ko na kame baka tulo atak. The priest is the religious figure. And the king is a political figure. Rosarana ustu nimbula. Ya kenda go we have been made priests and kings unto our Lord. Ambete katui.
Nambula ni mbete osema kina wana kalu namuta ni tui mabatule wakina na buru tikit. Yana requirement se ko mbita na kalu vira ronga me tiko virau na kopi ni bunau ni kalu. Ira keda bona Israeli ko batiko. Ibau da kini alomuni, bola kini alomuni. Ya bango ka. Me baga takila kila na linga muni. Ira ndondar tu na kana baga na pandre chilingandra. Nada na perclet. But they sing every year na iboltambo. All they have to do is what? Ni recite taka may konambe ti rabola na tingin bola na perclet. Sa bola hotel sa kale bola na tingin boltambo kana kalo. Bola nan durin mata ni koro, durin ni songo ni katumba. Bola, vivo sek kini bali. Wasta kan ko sala ko tu na sala. Sandur da kini sakko tu somo talanga. Your reda malu, it takes the majority of your time. Ana ka demand takat ko nakalo. Ko binagati kini metikini voltambo ne ka tol ni bulu to sala kinango. Sa wala nga mento kila, put that into your heart. Gay bola na numbali. Asa lo kan ko biyaw. The weekend singing in the kabay bala nango. No matter weekend na don't be grabe. Our family is our first ministry. Our sinimana mo may kadang botiko ke e kampo adar tiko bal. And don't count to tunga bertonal bingo. I have no right to stand and talk to the people. Kaya sangat binakati ko ng bulibal. Yo katal tinga weekend ni toro tun lesson ni matamwale. The family is the foundation of God's government. But the tiga muna na matin tu kasentara ko na palmendi. Sentara ko na bale. Paro tanga ko na weri. Wati ko ro ke na matay ni tamatar, tamban ibi kaya tama. Ayaro tiga muna taka na na matin tu. Ni robaile na yabu ni na matin tu na kalo na yabu ni na baga na kalo na mata dabayado. Mata ni mono yang basi ka kina. Ya salam batale o ko nga ngas lang ba chuko talengon lo mga ni matubal. The loss of the rulership of God was evident in the family when Cain killed Abel, murdered Abel. That's where corruption starts from. That's where chaos starts from. It starts in the family. Talk about it at home. Salah ko tuan ngon sal. Awas set ko na silib. Awas set ko man matebal. Awas nga ba nanon tatu mo na may taltal. Nung kata kaya wala na be tingin bolta man na be crypt card, memory card. Ang ko ito tawa na tunan nung tama to na bini na card ni Bimaw. Ni ubon nga nang bas torbang ko wili ka to. Reset tak. So ngona chin kalimo rosavulo. Aw reset tak tundo na singa. O seni kila bagaro te kyo na kalo kinata katango. Kyo na kabi don na kalimo mo tabo kilato. Yeah, I did some meditation. And so on dam tunga sa kami make tinbo tabo. You have to search, read, meditate so that you allow the word of God to fill you up. It's answer to every human problem. Chinga na bosin kalo. Ana ka ndo kabuti. Ya ukati o sa sarto ni bagambaw te no ni taltal. No. Never was in my mind. But I have a zeal for God at the time. Yo seni kila na no bibi garota kina klo kina nong gumbula. Indo na no may tuki nong mo banga taka na bosin kalo. And sendra ni tutunga o may tutakan ba so ribango. You have to have the what? The foundational work, the background work to back you up. Sa redna kalo ni ko yalon din tu na sindo ridi ko sindo kawai tigi ko. When you are faithful in the least ko nagelabiti ko tak. Exaltation come from the Lord. Ye kanabol tam. Humble yourself before the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. Cast your burden onto Him, for He cares for you. Kom to kay baka malumulo mo tegam do na rugo ni linga ko ni kalo. Ida baka le bulu bikam do da kan ngon sal ko. Do lay ba kedi bwana no do loma o do kedinga ni sando na numi kim do ka. Au binagati ko me to rejati ko na loma ni January, February, March ko na mbimbi ni boss ni kalo. Without the word of God, we are nothing. Boss ni kalo ko me shape taken.
Vos ni kalo ko me gaita kenda. Vos ni kalo ko me brande kenda. Vos ni kalo me dusu me gabi kenda nang sala. If you are going to make choices in life, it has to be based on the Word of God. And you can never make a right choice unless you know what the Word of God says. So now, I but that's the Word of God. Ako bimbi kinan matakabi na kanikwa. Starts at home. Tigo mi bali. Bebo sa kikina, baka muli diri kina lube mo daw. Do bebo sa kikina ibali. Posta ka nang sala. Posta ka niyo sa duridake. Lagsom. So nung daw si tulad kaman matibal do lasa. Yeah, sa normal biya. Ondo dito tunga bango, baka pinimina ko tumanak ko sa dito mo sa lako sa lindalan na lezambe. O to malele wa turang. Pinakabali mo na ito ng bula. Au baka pinimina ko tumanak ko. So nung lalo tunga sa speaking tongue. Yusin kila ni kimin do lako batu bitir so tiar sa barong ito. So nga lako dito nga kira basanda monte kira basanda. Au sin kila lako tan kamera bango. Ayo, Captain Kuliso, baka bos-bos ya lon chung bengon sal. Mata penangon, ang kaya tunga ni sardial ngon ngunti. O sin kilang kay bangko nang onele balin ni balintia. Iklar kat ko na werto ya. O ka werto so nalala may. Werto sa unti werto salako. Oh yo okay. Kata lo ko. Andora ka wetu ko ni biko. Ya ba. Kaya ka werto na lang milwa. Tungunti sar ba totol. Tulakan niya lang mo Captain Kulisaw. Bertis wala ngandal ng tepil ko. Amen. Praise the Lord. Okay. Basta daw. O makalibot tangabi o nabos ni kalo. My conversation was based on the Word of God. Baka tawa na kabi ko na po sinikalo, nang ko na-compress na kino, buru-buran, nada ba? Nalang kami na po sinikalo. Inilalatong ko, nalang kami nakakasi na po sa da. Baka nananuda, nakakita nga da, nisina nga ilama. And daw tuko na nangusunda, nakasinekin na alaman. Basta soba na kalo. Katol ni bula. Baka bimbita ka na po sinikalo. Please, kung kabi o taltala, I don't have time for that over then God don't have time for you. Kasi nga bi ko na po sinikalo. Wala, tunawan daw, tubiyaw, kay tubig kim doon boss. Abide in me, and my words abide in you. Ask anything of the Father, it shall be given to you. You'll bear much fruit, and you shall be my disciple. Okay. Napos na abide lang may napos na abode. Ni kaya tatanong, where's your abode? Bina na mo chiko-chiko, muna dapat chiko kina. Kaya ka chiko me dapat, me chiko ike. Nakalo ken na boss. Konchunga na mo ibol tambo. Me singa tambo nga, we, ang ko ibol tambo, kambiyo na ye. Bitin doon na ba no, senra ni kanya na sarsara, buto ka daw mutako, senra ni bebeka. Wala ka na bango, bito bango, doon na nga na may balakay, tarangan basuka. Nanganin ko, sa, Pinci-pinci lagi, zambo sige nang kubol tambo. Bata mi ambiu ngone loma. Ko bolia nga mo ko biti loma. Do tuno Dr. Miles Monroe. How we ambak nga don kubol tambo. Ha? We ambak. Don ambak bulan kubol tambo. Why? Au makatakatale, nakakedo makatakatulia. Bitali mo kaya, makatakatale. I do that. I reread the Bible all over again. Every year. I do that again every year. It teaches me to hold on to the Word of God. Kento ko sa kambasunggo, le kambasunggo, pesta ki batanggo, lorendo na kabo le tulo, masendo manana maka ito kin. Nambimbi ni bosa ni kalo, katol ni bulongo. We must take the Word of God into heart. Kama nasengan ito ba ang bimbita ka, yan na kunikin na bakaloloma. Ang bimbi bekanda. Wala. Nabe tingin ni boltambo ya. Kambita na nubal. Besa na kaya nga. Bitay tumbang, bitay luman bala. Turungan ni so reden. Berengan mo sa tan reden mo sa nikalo. Darata. Kasi ang reden mo sa nikalo, ito na kamay. Ano kami tatakabi? That's a practical exercise.
Talk about it. Teach it. Write it down. Okay? Ito ko na banggo Dr. Bill Winston. Na nero pen man nga ni balbo ko na damo ko mendo prestak. Mendo talking na way. So no there ka again. Tilo mo na bosin kalu. Ya da bo watina me plastic tag tu. Ngay yung beauty lo ma. Dolo ba ni bongo na fridge. Bosin kalu bos tong may biyo. Nana ngone sang kini bikira unaka. Ni ro fridge dolo ani bango. Sang mandana kay tilo ma. Au sa wili karong ana bosin kalu lo ma ni fridge. Siang dan itu tunggal lebih tiga pasuri nak kalau. You have to do something. Dokatiko, our private life is based on our public life is based on our private life. Pangana pun ikau, kau ni boltamu. Kalau ngatan tamat sa sen murid tiko na ribabuli tamat ta sa tu na salang babul sa tiko na tiko na tawi bali liai. Ya sabakan nanu tiko ni puna ucoba. Sabakan nanu tiko ni puna una singa kenbong. Abakana kau sa tei and nambati ni hudiwai. Meditation plants you. When you meditate on the word of God, you are planting yourself on the rivers of water. Rona sanimbula, yo kasanga, tumango asen wakin tamatda, sabakana ngani sila sa vangin na vangin. Look at me. Once you make a choice to follow God, you'll be pressured. There is no easy going in this life. Why? Because the whole world, it is controlled by Satan. All the system, everything, it controlled by Satan. And that's pressure on your life. But be of good cheer. I have overcome the world. Has overcome the world. And be maybe canto and matabi na kanikuha. Oh, sambil itu hostel lang ko na bultam. Dong willam. At ko namin hotel na soli na singalibong ko. Ito na soli ko sol talakab. To so man I saw ni building wo to be to chicken. That's a $10,000. $5,000 on to bond, $5,000 on to rent. Na building to sangan mo to chicken na malay talang kinon to station in TV. $10,000 ang mga lendo ng raw. May kituhan doon raw ng $. Times ta ka? Vida. 100 times 100. Vida. Endo nung na kautuko na? Is 1,000 10,000 Yo, nga. Rasa lendo ng raw nga. Kaya tal. Ha, ngul na tinong boss. Kaya. Ngosan na tal na sul. Lendo nga ng raw. Lento nga nang to kaya. Sa ni nga man to mga tatalento so magana. Singan tamatelo din ang kabang ko. Don raw. Bibula nga kitulen don na raw nga kitulen limos ka bulang kitulen don na raw ng $5,000. Kanwiri akiri may. Sa tingin mo namatay ng don na raw ko. Go asuli nga biya witumbaya. Iyan nung doon raw sa nga ni sulin ko. May. There's no one like Jesus. Totolo. Tatarman ng bausi. Lendonan raw nga kituntunan raw ng $. Bu. Siya nga matan kena isa. Sir. Usim. Tol. Corri. There's no one like Jesus. There's no one like
Jesus. There's no one like Oh, him. there's no one. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like There's no one like Jesus. Jesus. There's no one like There's no one. There's no one like Jesus. no one like There's no one like him. There's no one. There's no one like Jesus. There's no one like Oh, him. there's no one. There's no one like There's no one like Jesus. Jesus. There's no one like Oh, him. there's no one. There's no one like Jesus. Jesus. There's no one I like walk him. and walk. Oh, I walk and walk here and there, search and search and search, here and there, turn turn around. everywhere. There's no one I walk like and walk. him. I walk and walk here and Search and there, search. search and search, here and there, turn around everywhere. Oh, There's no one I walk like and walk. him. Oh, I walk and walk here and Search search, and search. search and search, here and there, turn around everywhere. There's no one like him. I walk. Oh, I walk and walk here and search, search and search, here and there, turn around everywhere. There's no one like him. I walk. I walk and walk here and search, search and search, here and there, turn around everywhere. Oh, There's no one like him. I walk. I walk and walk Oh, here and search, search and search, here and there, turn around everywhere. There's no one like him. hallelujah. What's so one clue? Can I have some? Don't let us run to listen to the importance of position. The torting may be on a cambimbi, no mukila naki. Nambula very naki. Can a clo and dangara, a clo very naki. Can a clo take a bunambula, a very naki. Kake the cup. Whatever God creates has a purpose attached to it, and life originates from God. And there's a reason why He gave us life. The principles of purpose. Niya bunambula very naki, matay na clo and dangaraba, clo very naki. Kani karua kembala kake de embulia tiko na kene naki. Kani katolu ye sanga ni kile todo ko na inaki. So na inaki ko sanga kila. Tamba din ra kitingo pida na bongo kidal to bango esa kachartinga nanam. Nanda bango adam be kambulia kina kalu nanam. Ai tiko na inaki. Ye ko sanga kila na kene inaki. Sengali kilay todo ko na inaki. Kani ka ba? Ni sa sen kilay na inaki. Iko na baka samutak. Nakaw sengali kilay na inaki. When purpose is unknown, abuse is inevitable. It's not cannot be avoided. You are going to abuse something that you do not know its purpose. And abuse comes from toward abnormal use. Okay? And kani ka ba? Kani kalima, if you want to know the purpose of something, don't ask that thing. Kung bigla na nakin doon nakakuntarong na kaya. Balat, kene kaon. Na inakinito na kahit nga ano na baka na ko embulia. Kene kabito. Na inakin na kinambulay baka imbalimbali is the key to fulfillment. Kaya ba ko sa sen kila no minaki, ko mo lang ngabi ko ambuliko. Ko kati ko ni boltamo. Ni samber ni daw, nambuliko na kito sa kilay ko. Samber ni sudo sa bakatambuy ko. Ni saba kana bulu-bulu la sakunia una matamu ni sabo leo tino muni bola. Kami ado tiko nung bula ni bising ni sember ni tiko bunto musing. So God knows everything about you. Sangan reda na mata, sangan rongoda na dalinga, san lako ni alo into mata. Kalewe baro taka na kalawira solomani ko kilay ba kayalo nga. Kabi ko sami kilay ba kayalo nga. Kabi ko sami gusin kilayaw. Ew kilay ba kayalo nga. Iko reda utumengor ba kayango. Basa so buwan na kalo. Dabolo tiko na namina ke mbuli ka batanga may kiko.
Your purpose is inherent with you. You are born with your purpose, you'll die with your purpose. Namina kichangor biku. Sini rawan yo fulfill taka namina ke babo ke shama bwana kalo. Ko kaki no kwa. Nambula ni tamata kena kalo. Yau na bayi ni kemdo na dabo. Kemdo na tabangu. Sa sanga ni buwa bata iko na taman sa kaki no kemdo. Ndo tawasten maybe how. Do sangan raton do na. When you are disconnected from God, you can never fulfill your purpose. No matter how hardworking you are. Daga ba kokoa. Ako kaki na dabo na tamanga buwan tamata. Merawati buru-buru to ko kay bakal senalona. Wala na nambula. Adabo na silia. Ni sonyalan. Nothing. Nambula chingor ya solinga me daga takin na kibina katana kalo. So you exchange your life with your purpose by living it. Very simple. Your purpose no mina ke chiko nangaw na me daga takin. So asudu sala ko to kini dabo. Nangaw ni namumula nangaw na me daga takin no mina ke buru-buru. So bikin sa wala sarti ko ni dimba. Hawa bina ko ni adam bulo tingo ni tunay. At chiko buli may toki na renglam. May tanlo chiko kwa. Kwa saka ka chiko na tagila mo sala ko chiko may na tugtug may libu ka na barada. Kaka chiko ni tuna. Ay konde ito madala. Sala ko may subo si chiko nga may toki. Kambaleta. Siya ko toki sa barada sa rakin na naman. Okay, kaya ala ko mbaka may sa chiko mbaka ndo mo ng dalabi si kisa ko sala ko may lut. Mada so singata mo sang ngir tumaw ka. O kindala sa bangko nito na. Ay mbula. Ikom mbula chiko kaya mbula chiko no ko ngir may biko. Yan ito ni indam tonggori. O ba na nakapakalip. Okay? Sando hindi sarti ko nandang bagay ni mbula. So ang kay tigabu so sabole ka ni dam. Sabole ni expire ano mo bisa ni chiko. Yeah, have you done what you're supposed to have done? Right? That's the question. Kau katuranga membala punong bula. What for? Life is given for purpose. It's no longer the long one close. It doesn't matter how long live. What matters to God is what? Well done. You have done well. Mo daga taka na kay binakatan kalo nang onombulakin. Kalau ang ko'y balimbula, untuk talang tiga bambal ng gusto, wala, bersama bola satu mati. Ni orang ada nonton mana masyarakat kita nga, pas nga bangko, masu. Isindo bira apa bola satu mati, pinakata ko, tal masu mi mati. Era kita nga, tal masu mi bulan. Balan na ba? Bakit ko na lo, no sember di baka tao ko takin ng bulan. There's something unfulfilled. Tutu ay bisa saro ko na karo, turanga. Ninggay lebo no mata milakon na bagding. Tutu ay bisa saro. Uy, nakaraba kila ni rati ko ni nakikadibir kinakalo. Baso soba nakalo and kami nakaliko. Yan ano mo tamatayado. Your success in life depends on what? Obedience to purpose. Therefore, if you do not know your purpose, you will never be successful. Well, you can do a lot of things in life. It doesn't matter. It doesn't register with God. Why? Because God measure and value your life according to your purpose. Obedience to purpose is successful. Because if you are not in obedience to what God called you to do and created you to do on this earth, you are disobedience. Isa talindendetico. Isingin na ba kalung at nakalung tumata talindendre. Ako kakinaklo. But seek first the kingdom. The kingdom of God is the reason why He created us and allows us to be on earth. Namating tudo kalau kau ambuli kenda kina kau batu kau minta tiga buru-buru. Menda kau tamai na lewa bakalo na buru-buru minta tiga kina. Sambil risau. Kau kakek kau you seek. The world seek after the things of life. You seek life. I'll supply the things. That's the agreement. That's the contractual relationship with God. Ikaw baka sanggara ng bulan na nominaki. Ewan na sila na kena ikuribi. Kumurani daga-daga na nominaki. O bura-bura katiro, baka sanggara na kena ikuri. Yun na kuneki na nominaki. You'll never find it. Kaya kakaki na clue. Seek first. It has to be first. So not second, not third, not fourth.
Tal iyo tal. Iya. Au sa mangra ti ko matin tur kalau. Karu ti ko ni kau mangra. Ana sangan kunya. Klan kan ti ko boltam. Ana pa sangra ka kunya ni usaba ka sangra usara mana bunilo. Not 3/4 of your life or your heart. Not 99%. Your heart totally devoted. And you will find it. So ti ko na purpose na mo na kiti ko na itutu me fulfill takin. There's a position that goes in line with your purpose. And don't itutu wala ko bat keno minak. Kendong ko on sabi to chungay bi. Idake. Kendano as long as I'm up high up the corporate ladder, I'm okay, I'm successful. To the world probably. But to God, it's different. Success is based on what? On your purpose. It is irrelevant whether you are up the corporate ladder, in the middle of the corporate ladder, or very low under the ladder. That is irrelevant. The fact that you are doing exactly what God calls you to do is success. It is not measured according to money. Siani baruta kena ilabo. Kenda go, na ilabo itu kina. Usaka uti ko bikemo ningo. Nisa baka tula takanambula. If you are going to make tough choices in life, over takibi ko mo lay kay balang. Dona off salang may balang. Bida. Dona ron na undol ng dola. Dona mbaki. Nela po ni Amerika. Biro nan roba kata ng undol la po ni bici. Salako. Mberi ni baka tulewa. Tarang mandabi ko na po no lako kina na chiko kina na bosin kalo. Meron ni bukian ng bola. That's the choice. Kaya baka lako tiyan ikan kaya sang na bosin kalo. Tao na mutanga. Elala ng bula bayalo. O sa ala ko tinggo ibalang, nung gubila ko tinggo. Na itugutunga urungot tingo tal sa set na tuiki. Hoy, binak. Doon nga nalengka. Nadab. Sa mista ka na po sa nikalo. Ya, ko sana ka mo baka tuloy ako kinailu. Sa tuki ya wabuliti ko, tu na motaka tu ko na ilabo, tu na bali, tu na kakiling wabuliti ko. Gaw mista ka tukin doon ka. Ko sana ko tangi dati ko na ilum. Ko andon mo ba tuloy ta kay lumber ni Allah may. Baso so ba nakalo. Baso. The importance of position is evident throughout life. Rather than a telephone, let us look at the example of a telephone. To illustrate this truth, a telephone has many parts, some visible, some invisible. Don't a telephone, but they have all are important to the phones. They contribute. Each part, whether visible or invisible, has a special role or function to play in order for the telephone to fulfill its what? Its purpose. Basta kina ng dambula. Salurai. So we can kadibi na pulpit ministry bango. Some don't. Oh, kilati kung doon naturanga. Ko hendo wa ministry ko. Kundo bunaw. Ngada mo nang kabi ko na clue. After 20 years in the pulpit ministry, kabi ko na clue bita na pulpit ministry. Going to support ministry. Kami kono kalau mbita na bunaw, le support. Gebang ko, how can I support the message, the gospel? Okay. O kaya naturang ko inventa ka na karandong kita katunggo nangon. Dari dapat ko sana kinayang. Na yoyo. Go sa milo na ito naturang ko na inventa nga. Kaya support ka tigina na kaunit tugutugbina. So bikin tabi nakatanga may meluray dak. Semadala dapat kadi bicu nakalong matakaw. Kuni ka banggo tal-tala. Matakim ni nga sa loray. Sesa nga, ay ko loray tal sa nakalo. O lako Amerika ng gulang ko, staba naturangan ni Vici chuk may ka. Rongo da chuk na CMF ko. Ako tamen doon na nung gilabon doon na wala men doon na note. Bago tamen doon na ilab, wala sa bulan dola. Ni Amerika sulit bito men na note, wala to ko tal-tala. Iko sen kile ko. Ayaw masarap tikon doon na DVD ni Lubeng ko na baka mau. Ang giri din ko baka madal tikin ko baka baka mau. Hoy. Ako sang gero ko taman doon ituk ni baka mau. Anak ka wala to may gin. Tunang ko ka. Ako bako tungan ko doon na send me bibo ngabi ko. Tal-tala, ko ni bi kile ki mami.
Kilangan na kalu. Kaya may nagkikilay ko. Sindong wala tamaraw ya. Kaya tokan doon ako ng gor na naman o body. Kasi ang mandakan ni kinta ba, kaya ang gala ko po o bulang. Siya nga, kilay ko pa pinakasatang na kalu. So nung doon pinakata minta kilay bir na tamata. Kuso sindi ba kilay? Mo kilangan akan doon mo takaw. Like the parts of a phone, each person God creates has a specific place within the overall scheme of His plan for the world. Chikon do na kain biting gorbi ko na klo mora no daga takina tikini no nainak o kati ko na takani ko birto na English service radio mai ngamura ito ko mengori tiko bi ko do na tikini no nambula na klo tiba ka tungorbi ko mo ba bambasi kata ninda mai sota mango ngai sama-sama ngai todo ko do na yala lo rambili. That's why we are the body of Christ. Kato ito kasam Ichigu berindo na tiki ni kalungo. Kabi ko usangan re melurai. Katali ko bi ko iko talanga. Jangan elak-elak ni pasindian ko. Character, your nature, your gifts and position are specifically designed to fulfill whatever task God purposed for each individual. You have to, you don't have to look far. You don't have to go to USP to get your purpose. You may go and study to enhance what is already inside of you. But it's not in USP, it's not in FNU. It's not in Australia, it's within you. Kau kabe tal bate sanga biong nai labo kala mo bulkin sa sanga mo nai labo tarangan tay bulta mo wilika yo kani kina kalu. That's why you will have no excuse. To kay sanga biong nai labo au susun rabu isin madala itu na tang alam gila na tanga o ya usin ni ratu ron bite ya da mo imuri ba na ratu. Kwa na siya kinumbula mbate chungai ko na namuinaki inbuilt ko sanga ni binakata mo daga ni siya basika simple kila nang gumaku takati ko nang takatanggo nalemo ni boss ando nakaba so nangon me utimango ndo na madho ni boss wana madho saud mata kedau yan rokasim sandra. Sama boti ko nang tilut. Awla ka bibunuay ka bunuay. Di na ngon ngo. Ngon nila ucuk na padu holngor. Do kabio tala sa deng no manda na bosa. Okay, siang. Nindo ngame da me baka utia na musi abosa na lakutsinga. Bataya kadibio kina na kalu. Ena ngai dengu ngani sa kana kalu sa utia na mbosa sa ngau na ningai. O Dr. Wata so the doctor. Yo talita kana dakam. Bala talita. Nunggu tuda ke mau bakang basi kita kan nungguin nakingo, ena reni bukeko, mau rani trigger takana nungguin naki. My standing up and fulfilling my purpose might help to trigger your purpose inside of you, and allow you to search after it, and seek after it. Kau nalang kani buru-buru ndak cukin nunggu bal tanjang tau. Dalam kau ibalang. Sengan tu nak pun buru-buru nggak sangkin unemployment. There's always unemployment. Why? But obiti ngon ndan susu kene biti sen ka obiti na tamata keda ngai sudu mai biti sa turon na dadak. No. O kati ko bir na yudo nan rakembo tiko sa na tiko ni ambaki go se tiko na baksaut. O kati ko bir na yudo. Kuni bangar dadak sa second don dadak. Create a job. What? How do I create a job? Find what is inside of you. Nada mana talent itu biko.
Pagambasi kataka. Kaya nabanggar kata cunga. Na cunga na unemployment. But cunga ni bidang kata tanggai vai takut kita ni. So nongon ken sabi tu ni apply sang sang nongon sana. Sana numi ku sang saran don kim yang. Sana dan aku buli sang kesen yang. Eta si san don tak. Apply kin mo accept tak. We rarely know rando aku non repakanan no. That they are what? They are not what? They are not supposed to be on this earth. And sometimes they go into antisocial behavior. To get back at society. They create criminal activities to get recognized. But the one that I juga sindo na kenrang. But the burung na ken system is set in such a way that it classes people. Okay? The very important, the average important, the not important. But to God, we are all important. See? Your gifts will make what? Yeah, room for you. You go and employ your gifts, there'll always be a room for you. It'll take you before great men. What's also one clue? What's also? Nagudurbo saya. Sa kilay tungkoy burubur na gift nga chiko ba. Kambes ni buli. Ha buli tun bisti sa ka ko yaw tam sa ko ni buli. Ha? Sa ko ni buli. Ya mo bita kam. Am sabi ng gitora kabi. Kasi sartun tun nang mga nanan nindo na ni na team ni bit. Ise kalaylay. Kaya ko na buli sa napaglu sila ko. Nalong gusto sa tunga gito. Okay. Ate ko na buli. Hakan na. Sana kayo pa kayo dito? Okay, matakan terus sa tirin. Ha? Matakan terus sa tirin. Terus sa tirin matakan singa. Sangkay kilaw ko na dapat na biar kabi. Sa dondo tubang ko ra. Habang kari diyo tumayo. Bata ba? Mo sinulong. Eba mo daki. Pito pa ko na eba. Minrol sa matalang minanray ulong. Abebe, musto nga. Why? Shh. Uluna, sini ngono ba uluna. Aset. Daki. Tos. Di, lesmai, biar lua. Lua. Tu daki. Tos. Dan mo ko melutsum sangkay tos daki tsinga. Kang usata ka ba sangkay di manta kana potensial tsiko ba. Ang gay tirinta, ang gay pusta, ang gay presenta kana potensial tsiko ba. Puh. Doon sing salak men doon ngonel orobul batike milik. Men doon yo ko no tirin tegiruch. Abang ko milik. Endo na turang ayo tirin tegiruch ko nombrada. Iyo. Okay sabi ba matira usar tsunga. Kay no milika. Anang gutasar nga angur. Placing demands on potential. Meto man singa sa coach ko kino sire ni mateni lako. Sila kon timini bicara ko na doon tim lako Dubai. Sabon tu tukar na beno sa lepang madil bengo. Matin na ilak ya. Lilis tala may sakel tu na ben sa lilis tala mo ka. Ano mo sampai sin lako. Ismay ben tu na mo ta. Kami na kana posot. Ka posot search ko bengo. Yo na posot na lebo na kami na. Na gift itu ngabi ko ya. Rela ko meron na coach bibisaw na coach. To kaya coach ni bicara to sa kaya sa belief. Okay. Yan na gift nga itu ba. Ako ito nang ngoniyalon din na tirin. Wera break cam mayroon na timini bicara berapa kali? Kau bangkara air telador bumer toletats. Ane baru tino nombula. Matakalan ni muni timera baka baru meron na likem. Okay, na bangkara telador na meron tats tal matakalan tirin tal medidi tal. Ber negela ko talikem. Tali kau cimula baru cuma bidan rotir sa bangko mula baru buka. Haro tu mau untuk fit. Kaya nunggu program bang tunggu. Yang ngoni alun din nga tirin. Ngoni alun din tirin ya ngwe kabos ya. Coach reke na coach kay bichi na kalu. Coach Ben Rain to mai. Ngona kay tuno bi ko Ben Rain. I've been studying you for all these years.
Reza mantai kongich kan timini bich. Kelati ko na mata soti to reza tikin nambula ni natio soul. God took his anointing from King Saul, who had desired to worship God with offering obtained through disobedience. Saul wanted to do a good thing that was not right. Reza mantan matain Samuel. Tolong mantan tina kali meliu. Kina tini katolu. Asala ko may nawos ni kalu kiwe Samuel kakaya. Au savivu tu ni kawa ambuli sola metui. Ni savu kita ni kokoe meka kuni muriau. Kasyang ni vaya dor na nunguwasa. Asara raw ko Samuel asa tangi vichawa na mbongi todoko. Ia ni sa so na mataka ko Samuel mela kitawa ki sola na mataka. Sa tukuni vi Samuel kavaka. Sala ko may kikameli ko sola. Karaida sa vakandure indona nona ivakananumi. Kasala ko voliani kala ko sombo kikil kali. Asala ko may kive sola ko Samuel asa kaiwa ko sola. Me vakalungata ki ko chova. Au sa vakador na vosi chova. Now the word of the Lord came to Samuel, saying, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me, and has not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel, saying, Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself. And he had gone on around and passed by and gone down to Gilgal. Then Samuel went to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Two extremes. Kana kalau ko sa ngolatan ni. Sa ni be muriao. Ka ko ya au sa nakaba na kami na katana kalau. Bidang anak kalalai. En raiba tamata nakabo sol. Sabang matira ke na malkaiti, wabo ngano tuya kaki ke na bulma ka ke na sipe uru bina kami sorbo na kalau. See, he want to do something for God. But God doesn't want extra. Kailangan na kanto doon mo takab. Ano nang gumaswa na kalungo? Turanga. Ayaw mo baka tiyangan na kao iko binakata mo takab. Nothing more, nothing less. Anong gumaswa? O sola, edabo. I want to be a little bit more. God said, I don't need your extra. O kakiripo na kaloy, binaka na pakarong, kadana tabo. Naurusem tangan. Binaka taliraro, dana, na sorrow. I don't need extras. All you need is to do exactly what I call you to do. Do that. That's all I need. Sararo take sale, ololo kutiko sa mga sa kami ko na kalu. How long will you mourn? For sure. Sing that I want. I've lived him. Go. God also had to speak to Moses about trying to do more than his God-given task. God accomplished this through Jethro, Moses' father-in-law. Dole way rich ko Israel mo naman takin ekabir, kiu na Israel. Ora di ko to chadoro na bunga na bango ka. Kun bango, iko na lenga kin. Dingi taka so, merelawan bi lima sabulu bi bandrau gina bi undol. Kangar sa singa ni lima sabulu ko takabir na bi kalewanan raw. Kalewanan raw sa sinraw talak ko na undol. Ko sa sinraw raw ko na undol. Iko to may bi. Aw na dingo talang akin. Betan tabi tiking ani ang Kristo. Sa o chingo to lembaki ni buli. Nangona ay wa ta kabuli chikin. Go sa hadap. Gorto burlak mo na bono to sa kabir to na teaching ministry. Anom do sarangaya. Okay. Abaro la ko na la kaya arwa. Ilmo do na apostle ki kinadam. Evangelist ministry. Lele arwa. Do apostol do na evangelist do lo bata. Ngana dap sa urti ko sarango. Lo sale pa ndi takraw. Iyo sa tantol rong ko binatan la ko ni dap. La ko na teaching. Teach sa sa set la ko na pasta lindambi. Ruotul lembak. Mera treze kini sung sunglut. Yana ko sangati ko
Mengai September ke sanduno na bangana nu ame sa lakona we capture the airwaves first. Through the TV station men da tutu tukuna kina ni tutu ni mata ni tunikalo. Meraro kina na dakote ni tutu. Do bayana ndakini mbulangan ni mbulabal when you go for to gain territory, first of all you go for aerial bombardment. Walu tumbo mrao. Salu turati ko nambo musangelo kanina ground troops to exploit and conquer the place. Wasaranga talala ko binakati kana spiritual dimension. We capture the airwaves. Kona mas tundo da kabitingo adano na da katalanga TV. Merongo adano mas kenangan mas. Through the airwaves we what? We capture the dimension in the spiritual realm. Maybe we can a weekend. Just angela ni tuk binaka. Lako ni sa tiko ng gel me bagro tek. Chigo na kanto do mo da kap. Naluli kaya na lako ni. Chinkawal nangayuli ka kira na katu ko na Chedro be Moses. If you are driven to meet everyone's need, you will not be able to meet even those needs that God wants you to meet. Ano man do kusala ko may bang ko na lenga. Mito bibu kika. Panakasere. Kailangan na po notorin bibu kina. Rugi umay. Kero ni bukenga ito ang tamata. That's it. If you have the ability just to meet somebody's need, just meet that need. Tumbe sor ne so taba lima tali na matawale bebukira. Well, it's according to their ability. Don't be a jack of all trades and master of nothing. Do the right thing and not just a good thing. Requires that you find your God-given purpose and position and stay there. Obedience does not consist of following the prescribed do's and don'ts. It involves the right thing in the right place and the right time. Obedience to your purpose is the right thing for you. Ako kati kuna kalo tiko kina nangubi tokoni, tiko kina nangubi bagarotaki, tiko kina nangubi maroi, tiko kina nangubi baklungataki. Everything that you require to be able to enjoy life is in your purpose. Okay? The provision that you require is in your purpose. The peace that you require is in your purpose. The protection that you require, it's in your purpose. When you stray from the place, you hurt yourself and others. Because violation of status always causes what? Chaos and destruction. Lalo man mandangan nilo tu. Doon ka na lebu ni boss ando ya. Usa ka sibirto na English service. So nung na sa ndo sa ka batsungo, lakot lang na kena boss. Bango. Ay. Clark your boss chico. You are out of position. Kyo kabyo tal. Oye, ndo mo da kabya. Just shut your mouth. Long America. What can I do? I offer myself. That's it. Ada mo le tutal mo nang kay boss tal chico may. Kung sa kailangan na kanton mo ka, offer yourself tal. Euro ni bibu kika. What bibu sar. Kasi nang ngam na ka tamurong mo magito na. Ortoya, odi. Do sono ngono do tu no de bosa, ortungo. Ando barri ko tal tunal mailut. At saka biyon al batam. Kasi ang sa de muri kemni do nila lalim. Because you don't live up to what we are teaching you. Ausin na coach ko malulut. Mo may tisay peli chisu. And you live the life that he wants. Teaching you principles. Okay? Do katikibikim ni kenta sindab. Do kundo lelewa. Nakakasya na lelewa. Kundo lelewa. Do not what? Judge others. You read na parables ni na boss ni Chisu bango kundo lelewa. Kuni kawa na kami ko talib na malmala. Badam. Indo atol ni ka utoy matam. Ibe kachu ka no read na lenga ni indua. And ibe kachu wona kalo it is a what? A reflection of the greater problem that you have. You have the same problem, but it's greater.
So deal with yourself first. Rather than look at yourself and judge yourself first. O ko talibiraw na malam na tolong ikaw sa naraw nang galay pikta ka na malam malkalay. Kaya block to na mata mo, lala ko to nakatalalo ko na matan. Ang kay matambok. That's principles of life in the God's kingdom. Some people are not going to live up to expectations. I'm sorry to say, they don't live up to expectations. They live up to his expectation. They don't play to your tune. I'm sorry. They are not here to satisfy you. So no, can't go with a cover. Oh, I'm sorry. Your will and my will are two different altogether. A wrong under compromise, under will, and under na will na clue. I don't under do batakin. Although live weekend on the lang maybe matalotuso. I don't want you to my car to the kabang. My car. Kesang. We did the Bible way, we did it the kingdom way. What's also one clue? What's also one clue? When you're not in the right position that you should be in, that's what happens. You are going to don't get it was don't go so babalang. It's not irritating sarang kang. Sorry daw tunto ka babit. Sangon ni bako sarangan ng oning ko. Obedience is doing the right thing at the right place at the right time. The violation of status. The major dilemmas that plague our world are related to a violation of position. This predicament goes back to the first human being when Adam and Eve got out of position. What? What position do they want? No longer content to be creation, they sought to take the place of what? And that's exactly what Satan wants. Now we don't allow them to Satan, and he offered that to even Adam. That's what he said. Little do they realize that they were created in the image of God. You are in the image of God. Satisfied? To do something that God has already placed within you. Don't thinking ani non mula na klo e tingorbi ko moro no rokatak. So we can do loloma. Baltanga na loloma ni klo chubi. So we can do we ko taki. Ko ni kamango. Ay ko mandanga sin ko itikir tungo. Senga bate chubi ko ana alwi ko itikir klo. Vaso wana klo. Your action brought total anarchy and chaos to the human race. When you are operating out of position, there will always what? Be chaos around you. You're going to have a lenga. Think for a moment, what would happen if the members of the team are dissatisfied with their position and decide to take someone else's position, place or position? There will be a jealousy and lack of cooperation, which will soon destroy the team. Dona kena talon rorongo kami dong gitu kono matibalu do tiko na kono kami do sota kena na offices kena senior NCOs ake me na turani balu batikirto na suitu na bana number to na satini lagodak kami dong do sot don na singa sabaru to na to team na senior NCOs sa set sartunga kay bondo do tunga na huka kay sa sindo biya huka sirsom tuma endo ko kero bitatadin Leo tu masarkalin. Wah, liba. Kito. Kau ka. Iyo. Fiso mai. Sabungan to ni tutu. Tutu taba. Huka. Mai. Dar ko number 2. Sale ta kana bi dum bango. O ko andon me chike lomea. Sampai wawa ten ko na first. Gai virtek mena pol. Nalako nga may bangko na pol. Tao nga isa rin na luto niliw. At kung na ko ay kapitan siya. Nakamulit na kapitan ko rin tutin first. Ano to, wala ka na scrum. Gila ka tala scrum ya. Badi non to tala pol. Pasteg may bangko, o huka. Kaya somebody first tell to. Luto na pol. Ano to kapitan ni? E walk out sarang.
Tono ko telo kana timo sal ko tum. Balda. Endo meu ka bele first. Hata madal sana to be first. Vai ana mbula na lenga. Na duya na tamata. Kaya ka o chiko dalar bunon don mo chicken. Lo manon dalaga lango sa to lamba ganito buli tiko na matintu na kalo. Kaya ka kandi na motor bala bona kalo sa kelati ko don mo chicken. Sala nga may sa offer tagi nga may tal. Era ndo na kau. Orto kaya na tiko ko bol biao. Era ala nga ra kabio tal. Oh ya may bibu kito. May. Ya una no mo chicken may chicken bol. No paisa. Faith. Erto kila kira chicken bol. Sindo ya wa kabi ko. La may. Era offer tagi nga. Kaya la ni mata tal. Tal sa ala ko tumay. Dam sarto kana kono guri. Because you should know where you fit in. Tal. Orang lakukan bol mataka. Iyo. Mulai tatabi lagi tungan matakali lain berendo start. Oh amen. Se mesukan tatak nak apa boleh sesama kira. So na bol berendo kita pun tatak. Pinna kabal lev. Wari dia utang mai kemni. Isa nga usin tugun yung kutsiko, utal no tungay niya. The jealousy and envy behind such a satisfaction became evident in the lives of Miriam and Aaron, most brother and sister, so they began to talk against him. Okay? Numbers 12:2. Arawakaya, sa vosa livi Moses sindondo nga kutsova, sa siyang ambaga ni vosa talanga vikirau, asarongoda kutsova. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. Lau sumsar. Medha manatikin na diwa. Ia ko Moses sa wasivi na yalumulmulumu. Veir na tamata kedinga sa tiko ivuruvura. Asa vosa suri mai kutsova vi Moses ke Roni ke Miriama. Wa kemundo na leo tolu. Do lako mai kinavale ni vitavaki. Arto sala ko may na leo tolu, asala ko sumbu may kutsova na nduro, kasatu may na katumba ni vale tambu. Asa kadivero ni ke Miriama, arawala ko rurua mai. Asa kaya ko koya, rorongo tamanda na nungu vosa. Kevkasa tiko ke kemundo wendo na profita, o yau kutsova, au na vata kila yau wa na raivotu, au na vosa wa na tanra. Ya sandota ni ko Moses na nungu italatala, sa yalondina na kakedi ni nungu vale. Au na vosa votu nga vi koya, kavagarirai kasianga na vosa voga imbale na raida talanga ko koya na ivaga takar chova e vaga ive ni rawa sanga kina ni rere ni vosa voga data ki Moses na nungu italatala asawanga mai virau na dunru chova asala koya ni kokoya. Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Suddenly the Lord said to Moses and Aaron and Miriam, come out you three to the tabernacle of meeting. So the three came out. Then the Lord came down in a pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both went forward. Then he said, hear now my words. If there is a prophet among you, I the Lord make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plainly, not in dark saying. And he sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? So the anger of the Lord was arose against him, and he departed. What is peculiar about that word in Numbers is that the author of that book is Moses. And he said Moses was the meekest man that ever lived on the face of the earth. It came from God. Rosa bosa badata taiko na tokana. Kasi ni biya kawai. Kaya nung gareda pa malu na ito na tamatalo mulmulum who they know they are. Ningon na bos kine so irasen kileira. You know they feed in. Nakangarata ka po na masula kira tali merabinak. Sa buka Miriam maso Moses. Saya buka na buka.
They want to take up a position that doesn't belong to them. You should know where you fit in the overall plan of God. Okay. When the Lord heard this, he told Moses, Miriam, and Aaron to meet him in the tent of meeting in the pillar of a cloud. So will go down. The Lord had to reprimand Miriam and Aaron because they were out of position. Lo manila ko lang ko chikutala na puno nga mo sama ki. Dokati ko lebi kenda lebu na mosa. Dokati ko meron da mosa da kusarong ani boro. Na ila ko lang ko ngandre bikina ng bulan ni daba. Na mo offer takiko. Kinambulan ni bingarabi. Our position as stages in life is determined by our purpose. Na itutu ondo no motiku kina na no manindalang longo ela ko bat kina no minaki. Maybe we can get a clue and single one. Every item in a car engine is different, vital and unique, but it is located in the engine based on the purpose it was made to perform. If any part refuses its position, the entire equipment ceases to function. These disastrous consequences of the violation of purpose are also seen in the power of death. Death is a constant companion for each of us. It is also the most unique motivator even known. Omate singani yao tinga sam. Ako ya kadhibi nga ame no mo itokan. Okay. Mela ko batikeko. Nang sa awat sing akin ng purpose, sadam. Ko sabi kan daw tagi ko sa radya. It was a means of transition. Nang sa lakodalaki na natamata no nanainak. Sangay daw. And death went out of purpose as well. Instead of what? Of transition, it terminates life. Mate tiko na nambatinganga. Okay. Mate bino na mumbatinganga. Ve rongoda, ve ngona kedo lako dalatan no minaki, chiko dalatan no minaki. You're out of position. Ya nangona ngata kina nambatinganga ni mate. It can touch you, it can destroy you. Ina ngono tiko kina naki kadibi ko kina klo. Mate ni senra bondo ni tariko. Yo chico na ke kadibi ko kila nakalo. Never. Aronga ngo kabi mate na katiko no simyo ni. Ni ngele bono no mo tamata mela ko no bodi ni sare ko no bunu bulu dino be kim. Ko sabaro ta matan tamata keda. O sa sore ti mata me ke ba to ki. Yo mate ke ba to dal ko sen sureti. Ko sen sebu, ko sen kerkere, ko sen tumber don tambua. Yani o tundonu sang sinra o Paulo sa takas no anga mai malaita sara lago adon bula kede mono sa tuntu abi ko na kloya e na dano anga e na sengan do bi kemuni na bagada kaser na wanga rangalo bula kede le no malaita sa de bonua sa matamatanan rak sara bibu kina leon bonua sa kumuni sono mu ke me wanga di sono mbu ke matasa mera metatatalekin raba kata-kata kina susuani rak. Bau bibu kita tonga Paula toro ko ndona kau sini kilau ko ni chukin ndona ngata paisun ngai lilidan lingana kachika ko birta ngana buka birta ngana ngata lo mani bukwang ira kedina le ni bonu ara kilatu ngata paisun ara bango ka ngondon tamatan to lamba ara ka ngondon tamatan to lamba mata ni sambula man tamai wai o mate muri ko ngama ibonu isaka chiko ngata tra kilatu na wachinga tolu kina 5 miniti sana budi ni ngona na paisun mate. Rabagari tu salio tini bitamite siang matan dona budi lelai bakal lelang apol. Rakatel woi nakalo. Manandau lambang habisa woi nakalo. Siang ni kalo tamate tunga na inaki ni kalo. When you're in the right purpose in life, death has no sting unless your purpose is fulfilled and it's time for you to be transited into the next life. Kau ando kaki na bikin darara mendaka nakao chisu. Chisu sa mati di darao emos evako kuita. Gay bango ka sawati. But sabaw tiyo na inak.
Paulo sa bola tubi ko na mati. Sangkay bola tubi Timothy nalben. Ko au sa bola kana singa me utokiani. Sa bola kana singa me ulibraki. Au sa bola tene Paulo binaka. Au sa diba uti talangana der. Au sa wara kana sa utar. Atuno ka au sa baru tungo nang. Semada singa nda mona lokin. Au sa baru sa tungan lako. Kata mi sa baru lako. Iko sa ni bia lako. Mata no ina kisa bari bato tak. Na singa kona bato tak kina mo ina. Na singa kona kakina kaluturang. I'm ready to go. I'm ready to come home to you. But right now, because there's purpose to be fulfilled. If you are going to wake up alive tomorrow, purpose is still to be fulfilled. Wada mo nang balamu, ino mumbula, sebo tigo na inaki me tak. Tigo ndo na burubura, ena inaki bikadi nakalo. Namatamatanga, namatamatado, ito ka na. Nabaga dengu kede o baga sangara. Nakalungato ko baga sangara. The blessings of life that you require is all in the package of your purpose. It is a time for its fulfillment. It's only the true measurement of your success. It is a position. Chigondo na itutu me baga basa kataki. Yana inaki. E kadibi ko kina nakalo, kadibi ko kina nakalo. Darula ko na inaki ya. Yana pono iko na rede kina nabi bakalo mataki. Obia tini eti ko na matakabi na kanikuwa. Dalang manda na samin don Ratulele sa bul kadiyo. Wili manda may natikina induwa kinatikina ono. Ichova konisandi keviau kakila yau onisa kila nanongu tiko sombu kia nanongu tudaki onisa kila nanongu manilo mangu nisa yawatiko onisa vakatovole nanongu ilago kia nanongu ikoto asa kila ndi waka nanongu ivala kedenga nisa sanga indua navosa enongu sungu sa sanga ni kila ndi waki kede saranga vi kemni chova onisa vakaleti yau kimuri kiliu telenga kasa tambaki yau na lingamuni avuku vaka koya sandrende sarviau ni saviva kurumbitaki sa dedere au sa sanga ni rawata. O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You've hedged me behind and before, and you laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Yabakai ko ready ko tinga nambulang ango, right where you are right now, your achievements so far. And you try to gauge your life from then you are not going to make it in life. You're going to miss a lot of things. That's why I said, go after God, the author of your life. Okay. Go hard after him. Tunabango pola. Ang ngulidam na kasa sibi. E mo kakabaki, mo tantola mo na kasa, mo toda na dere. Kakadibio kina may daki ko. Levo na kai pero tatubi ko nakalo. Ningay baka sama takanan doon sa amin na levo nino na matatatubi ko na nonambula may buwan nakalo. So ko nabukubang ko sa sabi ba ko rumtek sandendre. Aru dia der sa sandrota. For you to be able to comprehend your own life according to your own human mentality, that's hard. Okay. Sandrota. You need to go into a spiritual dimension. Thank God for where you are right now. But that's not where you're supposed to be. You're still on a journey. And there's so much in front of you that has to be achieved. No mitabi, bagayo. Okabo na kalo turanga. Bono utiko kinango, binakata mo yado, bono binakata mo yado. Mi ombula takanambulo binakata mo ombula kin. Mendona singo na ronga na ndoma binaka kabi automata binaka kandina. Ko andina na kai bidanga, turu kina maron na mutura. Okay.
You have to be specific. I was on one kalon ko masya. Mo na rongo nan domya. Eu me no tikini sang sugolot ni sen tumi dugo sa sunug. Sang na tikini dami bita taki kimni be malang. Okay? It's only possible. Rabia ya confident enough to say that. No tangi na kalongo kebaka loko na ina ke kadibio kinana. No tigo nga na ina ke kadibio kinana. That's why your purpose is so crucial. Don't be afraid of death. Death becomes your servant and will never be able to touch you unless you fulfill what God has called you to do. And for you to make a choice to be a person who will fulfill his destiny, a God-given destiny. And everything that God has for your life, bought by his precious blood, is not automatic. It comes by choices. I thank God for the opportunity. But I'm not going to preach the kingdom of God forever. I know. In that eternity, probably yes. In the Buruburongo, Bakaitaba. Se solitude on Nangala, solitude on Nangauna, Meuroni, Babuli, the Bonotak, and I took no Martin to the club. And don't call Marutak. Ovinakatami Bakato, Kadibinaka, Kadibiokinaka. I'm going to be a great help to you. Kendan the lewi kendan the Vaka. Sosa Baroding on the Vaka. What do you envision for yourself? No, to know the Vaka, other one of the cup. Or retirement men of the Vaka. But you don't retire from being yourself. You never resign from being yourself. That is your purpose. Go cutting on a weekend. Mikuni Sawati Nambulan is a vaka. Santa Galibakina Kalungo, but an Inakus Kadivikin and Nagay. No, but can I say required to do Serlem not to say, is no go be and Baki, Mamma only two. In Bavataki Christus. Other can sing a Musotaki Jis. Yeah, and you ling a lalakin, a Zapa Mutuberto. Don't come to the school of Wanakalu, Mukawa, Sabato, Kadibinak, only Kadibiokin. Nakabi Kotamata Binaka Cantina. Dinner Kabi, the Zurk in a Marrow. And the Binakataka in the Zur in Marrow, in on the Turangis. Yanakatumbo, Mudurkin, can another attack. The other attack in a Mulongo, no Mukin and Canabatula. Cremata to the Getodo. Bonamatanello, Wanakalo and Matabinaco. No Minaki, the other attack in a Mulongo. Chigondona Kadibu Kin and Colum and Ketitinam. You got taken the Burbrongo. Lele Sara Kadib. Lelingar and Dingtaki. Ilagalongo, young man and Dingtaki. And the Bagato Takana Kadibinak. A Kadibik and the Kinak. Cannot do those on Matanico and Bob Matam, Tadak in a loam. Bunamatiko Wanaklo. Toman the Babinaka non be called my Medotomay and Matabinaco. Wam binataka na people shot in the bathing gomi kinon rumbula lebna on ndaro ya osar mai bua so ni balbala dana mati sul gani clone mbula to mundo bugi Jesus Christ. And now that you're here this morning, privilege and honor to be able to hear God's word in relation to you and your purpose. What's the why? And I'm speak to him. To go to one another on Reva. Cannibal Tambo. Do labor Kedi one and Mundo more than the Kevin. Sandonon Kimundo. Karamodani to Matanikoa. You feel convicted. You somebody kilano minaki. Somebody Kala in a Kadibinakalu. Conlang, Kaba Turanga. Ungan Rebikimuni. I need you. Help me so that I can live the life that you have called me to live. Sendronimbula tagana nong kokong abatamata.
I need you to lead me and guide me and help me. Oh Lord. Share worship team. Wana matabwana kama. I'm only human. I'm just a man. Hallelujah. Lord, help me believe in what I can be and all that I am. Jesus. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Hallelujah. Thank you, Jesus. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength, Lord, give me the strength to do every day what I have to do. Hallelujah. Yesterday's gone, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Yes, one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's Hallelujah. all I'm asking from you. Thank you, Lord. Give me the strength, give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. Tomorrow may never, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Yes, one day, oh, one day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking. That's all I'm asking from you. Give me the strength, give me the strength to do every day what I have to do.
Hallelujah. Nabeta tega nalinga magina bosu ni bakalo ngataki mi sabakalo ngataki muni go choba ga maru ikemuni. Me dilabi kemuni na matai choba elo mabi kemuni. Me bagnama tabi kemuni go choba ga sulibi kemuni na non bagding. Bagding ni close au swita na be ka kedenga iklera. Na lo mani klule na tamana na lubena kenelo tambo. Me sa non da mata na single buni ko me kakua io me kakko sarangan mundu. Amen Jesus. Hallelujah. Baso so wana kalo. Lol be kata samu blessed kana den turanga suka be kanda non lotu ne single buni ko anda mai sotta ne lima na kalo kana kabike. Menda tomana non lotu ne babri binaka. Na ba lebu. Manda bata tikona no biba kalo ngata kala.